de popile Nigeria limited oh platige monu ake kucho nwa ukwe jeje mba ake kucho nwa me onyoma jeje mbale precious Dennis me ubudi ya nwa yoma onyoma jeje mbale ndoma chukwu gozira gozi onye dikati me ugwani lebe ndoma wofuli sonjama mjabae gozira gozi ite mopie ndoma mjeje mbae onyoma nje monu sachi me oke na muku mjeje mbae onyoma mjaba koko mje monu me yesbe nwa fala mbale onye di kati mama idika nwana me onyoma mjeje mbae iye gidege ali nwokoma onyoma nje monu me abibi na choko nizigaba ndoma njeje mbale idege yomwa gidege uwae Dr. Steven muku akano je monu gani ho ifọdụ mi mega ya na Edu International Opina na leono tazwa fyagi ifoma madu memowa Jehova ya kuyugo ndoma njeje mbale ndoma me okwara waleme onyoma chukwu gozi agbanyi jigidege jigidege agbanyi jigidege uwae jigidege sakwike idege jigidege amani jigidege